ner mala tiang chandar ke ta no kontingol we ka nordo tv pamele wi mon ke le gwam biang len tin ni mandun ka nyadu ni mere yang do palan bararan tame ko gogore jete to balwa ye ka tungen na wi mon ke le lare nyama goro go balar ko ne jo weda ne chalat ka kwidar me chal ke me yala kem yesterday here pan ke changdar ka ye yini do ko ne chal ke ji afrika la go lo ni jo karo ina ne chalat tin ka kwi ka tin yala ko na rai daran jawon chalo ye kuma jino sudan che go kuma selva kir ma yadit ka ne gur me chal ke yer ma sebe ni ka tana na chi mara ka kwi gantin ko ne chi nyeri dar ka me yala Raina na balar ne tin kone chal ke South Sudanese tin kontre we to mi ne dia la kona lenga to me ala go jen point raina na chalar gur mi chal ke yer masebe ne cha jo go ga dia la kona cha kor ya eto kare dwar mi chal ke mi yala kem jen point ken ba kala skar bi ka ba kana ka South Sudan ja raina chala na ma South Sudan mun go nta me kuma Uganda jare do ko jen gore jo go jen ba ga tin kone chal ka ga South Sudan ti nyen ka ga no Sudan ken point ken ba ka ba kana ka South Sudan ba kwayendi ala roi mi cheke wona go jaro ina ne charlar gur mi charka yer masebe ne gur mi charka selfakir mayadit de jo mader waka yen gad gore diatin kontre weidar mi charka me yala kemen go yen pain kun chara bagay ko go kuma men charka kuma Uganda jenana chiane ne go jen poine kana ngari spone ne dan ngay min la dekkan ne tin kono kwala chole jinno Sudan ka kwiko kan ne to kono charka jinno Sudan ti ka me cha jala sana te kono chiroi in go ken pain ken cha mai cha ka je ko kuma me charka kuma Uganda ka chi kuma South Sudan cha wori spone tame in go gore je go ken gatin kono charka ngene dolatin kontre kor ken baga kap ka baga nan ka South Sudan ba nama plan mita pin ni wan mila yana ling jet kanetin di ala ko rai ka social media alar ka ja ko ndi ala go kan pan ken ko ni charka ji South Sudan ta ka plan ka gatin ko ni charka ga do ta ka kamni ko go gor ka je ken go ken ba ka kap ka ba ko nang de mila de South Sudan ajen plan nan ta ka ken ta ma ka jen chi kuma South Sudan je respond ka je go lar ka je go woni de kono to ko kore kan cheni de kono nyin kana tla ngane do ba ka kap atama kuma Uganda jare do ko jen ku kami she ko wono ko la lar yen gatin kono chal kai ga do ko che be jala biara do jet kamen che janga yo ko chara kap chong ni pan dung do go jen man balar ye roina na balar ye go yen chara le do go ni diala konti yen tin ka chara la jala boni ba ya der ko gorgo o jen ba ya kap ka ba ya nan ka South Sudan kana nun ka South Sudan chara mo kam che man be che ka me chiro do ko latar Ketin 24 maidan ne chane te kon te cha kon kap ne dan mulone wojen panken kan ko chop ka South Sudan cha kon nan gwa wa kan nan tine kuma selva kir ma yadit rai me jena na goro go balo jo ko jo weda ne chia leng ne tina wi mon ke le ko kwi ko dan ne chito ko me yala kem kan ne ko ne char ke jina Sudan kan ne ko no kwale chole jin South Sudan te kon na chi nyenti la ngweni kan ne tin ko no kwale chole ne tin ko ne char ke jina Sudan ba min dong dia namba nyoka mala da ba jen kuiro mi sheke wono e min go acha la da gad jino ba Sudan ka kuiko kan panken kan gad jino ba Sudan ri chal kai jang ken nori joja puju go ka chi tu ko ga ne kan etin kono kwale chole ju kume tin kono te ka gor she kan ri kono chal kai kume janga nono go kan chabi chal kai chabi jino ba Sudan na karodian chimo go acha lat pan ka gad cha o kap ka gad to ka ga nor ti cha kap jen panken cha ko ngati na gad jana ka cha ko mo cha tera kan la gad jino ba Sudan ya kam yala Raya me awe ka yene to kono chal ka South Sudanese and go yene tin kono chal ka jinubin ka yene to point kel to mena na ya gwa mo e politic kan to kono chal ka politician especially malar ka woro chal ka self kir ma yadit gor ne je wajen bane ko ne chale jeng ba ko kos kan to ngana ka dero go apu jo yen ga jana kono che wanun che ele ka melo ro rai gwa mo dero continue ka jata ma sheka ta ma tede jenta nan te ko kono tame en go kan gatin kono chal ka gad gor lar kan let ken kan sheka ta nan te ko re dor ka juba South Sudan la wa mo ne ka mai ka tet en go bia ne kono bia ka chol ka chapa ma bia ka siasi no konto ku wor mi chal ka self kir ma yadit ko go gor ka jebe la baro la rai we ka South Sudan ba kima go ama chara lat pan la go ka ne te kon ne charo chol ka gate dia te kon te ne ti lutin go ne ken dial ti jo mo cha ben ka ji jas ne gi ne ka cha jala go cha no Sudan cha ju ye ken kel kan ne kon chal ka ji South ten kon cha wa nga go ma chara bar tin rai dwar Raya mo kel me chitu o kajen ba men goro go bia kuteke liengo ni kundi ala go yen pain kun bia ngai go chi kuma dun je respond ka che joni kuma Uganda go yen pain kun ba yan ka South Sudan ko kwiko yen chi auto no ko re we no go jen kana go je go ba lara ka gad go re bi ka te del go go nan te ka tin dun go go je puj en go ba gar to ba ka ba nan ka South Sudan ko jen ba ko la de minan te ka tin Dei South Sudan cha da ka diok te ko dang dok to go ba lar yen tina wi mon ke lu bia te ngai tin te kede na chal kede South Sudan mana ne dial la de mana dor South Sudanese dial kede ne ti cha da kare o tene ti chal ka shuluk te kede mete pin
masha nge penyera idwar kam dwar machal ke mela kalan gwa mara idwar winmi ki sagre da macha ben ka go moden go ba lar yenta mela woni diaran konen kapate lagat nende kono kwale chaw lagat dar machal ke chuluk gwana tegatin ne ken nanga kare ne ken to ko ken bi ko te kamete tin ba chala na larba go gur machal ke sel bakir ma yadi bate ke de mete pin me chi ke de me ngi yena ka gwa te dia te kono chu jaw en go chet ke me chana jangay ne ko korun te dia la kono ke 2016 me chu gur machal dr yama chan ma chaw pila lar ka janaza go mod en go te ke de mete pin me ngi ka mo ko ko gwana te tin kan de ma jen pone chi de South Sudan ta batte jang te ke de me ngi ke ken muno go jen ba lar ya go anta me la go kan gwa dia la kono kap kana sin mi shailen go cha ja baba ga jino bin dial ga te kono chal ka ga jana wa kamara ne ken ka ba ga no romat ka de kula de we en chal ke de South Sudan entere we ka South Sudan ba titiga keno kono goro wasakri no balari ne tinas ka kuika melero ka kuma gurma chalka serba kirma yadit ajena gora na mo ka jena na tega kene diala kono toka tware je banjora no gojen badara toba woda ne kono chalka jino jo to dor ka gorko ba ga to ba kula deport ba ga kene chigala criminal le ba ka loy ka South Sudan ka kuika wachi dunen be joy kana gurma chalka yor ma sebe ne jen chabalat ka kene no mo ba roye mo me balar yaga kuido ar me chalke me yala ke me chiro da lat en wo bal wo jaw en wo jen solution ne chiro da lat na makka kuma South Sudan biata da ko yen ga da ko ne chalke ga del gor da ko ne to gwa mara mo wo kuilien bi chu gor ga go jen ba je kap ko ba je nan ka South Sudan bi ngai go wo jen nan du ka de cha wo kam ne ji che mor ka be continue ka ne ko ne chalke ji South Sudan tin ko ne gor ka je baran che ba na ba ka ko kare wi ka jino ba Sudan ka ko bi ka nyen kana bi ka wade ne ke da ba ne tin ko ne gor ka ji South tin ko na ka ke ne ba bi ka wade ne ken ba ya wakap koroken rain dong dina balar ne tin konde ku yer gwane diala konde kontinti ya che tore dwar ka ku refugee kam te ka nambare cha ngone UNHCR ka UNHCR che lar go ka nambar to ka ken kono be ka kon ko jawmele ben ko kono tin diala konde gonte nanan en go bi janga go mo warana juwo yoda ka belar go chi ka de che pere no mo cha jala de UNHCR ta ka Kenya en go jente ka nambar ba kap ka nambar de cha ba kap dung do woro ena balar en cha diala konde ka ku refugee kam itinan te ka ya gwado mo nga yugan na ka yente gen ka ted yugan mlono go yugan te ka mala de je chwar rodun be jakob ya rodun na cheke min cha jala tame en go te ka mandang rawde cha ra ko tungap ka kuma kaliana lu ka gatin yeken ko chana janga go kon cha kam na pai bakel pai baro me te lo kon la go pai badaga ma jen gwana na ko kon de kula kap ka je kon tame yugan che pa je la wala yoro pai kel bina be ka kap ka pa daro ba kon ba je kap ka kor pa daro mlono go jen point tame pai badak pa ne ma ko la go de ga de ka wote ka je to on tame go chi yuan la go te ka kon ma cha ba ka twar dun na gene ko la pa ma dis go ma yuan te ka chi ka juwe mon ko ka ne de ala to chit ka me che ngai go chi ur ma chal ka tram che la go de kam ka ko me de ga ka ne te de ala ko na tame chi lo ke ra nyo ka ben nyal londo wani en tamata rai to dan tram che la go jen point bo kon bata tin ka kuma ka ne tin ko ne chal ka refugees to kon ta ka kuma miche ton wote ka kad maloy kray palle yugan palle jala de chor dun nak muno go yene de kon tan nan ma bakula lar kon go ne dia chana janga go an go re wi ka South Sudan chale ne da ba ka bo to kon dia ni shunga kan ne de kon re wi ka South Sudan ta metela ne de kap ka salary kan bana janga go kon ne de kon to go an ti gol mi chirano gi yoro ko gwana ne te tin lo randu muno go liya te tin ta ma kan baro kon ci barar kan baro to da long ane tu wan ken ka families kon dial ti te ka kem ka kuma ken pan ken bi ka chui ke bo gwana ta ka tin ya la ro shi ka kuma karo daga kan kam ne diala mani kam Uganda kamen we dor machal ka da ba jen ba totin ba gan diala konta kontin mo lono go ci gwa ben ka ko ba mitod ba ja daga families dial dum do go yene de konta gwa mo de chere je choro pes shi ka man gang la yuga la de nyen ka jen la lunya jaw mo lono go jen mete ka mala de ka jen ka mi shi ko na go yene jala de ci ka men ci ne tu wana kan cha jala ro ci go so kal ka complain kala jogo na ka gan go telam ba ka lon ko ne diala ti ane kam nambara me wajana na biro de la yen choro nak munono go jen point te dun ko ci ko da la go chora dier kerun yen families diala ko la rana go ka ci ka da ja pere ka tele me de lo gwana na titin bayan dial kam choma me wote dun ko chora dier kerun dere to on go jindi te ba gwana na titin de ko de je moy kamisha me ci gwa ben ka kuy go be ko be me ma na be kam ne diala ko ni chuch especially ne de ko ne chol ga ji South Sudan ten ko na ka ya sin ken gwana diala ko na tegatin dum do bana te kalian ko ne diala ko to gwantin nan miti ka Nairobi ti dor machal ka Kampala ti ka Ethiopia katire idwar ka South Sudan ka te ga maton mate piu gulirandu ka ko refugee kam ci boda mo che benen tam ka jen poinde lar ka jen ne ko ne chal ka ji yugan dum do do yugan la nanga kat miche mitor che je bil che ka mo ko dia la go to konte de ne ko ken jen de to on go jen poinde melat ka ken poinde be wikit be nan ka jen che bangal ben
bana janga go bi log bata wana kan ne kon kamana kan yugan kan ray ma kan ne loy rewti ti ka kan kon benen wala ka changa wal je ka paye bada paye baro palni ron ba dar dara wude jandara wude je jala go ka kan kon be ben kaye loy ne je jawan go dar mi chal ka ibi yala kem e chi kur che nyintin kamane ne kon chal ka ji nos kan ji South Sudan chi kuma wai ka South Sudan che respond la go che gore je bana ba ka loy re wai ka South Sudan kan gatin kon chal ka ga doli ka jen chaben gore ni won ka wojen gore je gon go benetin kon chal ka gan ngani baka nang re wai ka kui ko kan ba ko la re de men gore titi ka kan kon ben baro ko gara tem lo ko be ga che ka ne kon ko be ne kon te ka liem gwan ne dia la kon ta kontin ngoda ka mete no .tv te gui gwan dia la kon ta kontin mo no go no .tv tare do aran ka benti o ci te ka mai kala matan hira latin bana te report ni ti ni daro to re do aran ka benti o dum do ko ne let ka jen kui ko me che ka wona bana ngot ka me bana liep kel mo we wata ka gwaz me ton me che je ka gwaz me ngoda ba barar la gore no .tv tare pore go bia pe be gor ko bia te ka linga tung ne tinas gwana dia la konta kontin kala lo ne ko bia ka chia ko be ne konta ka lingui mon ke